Oonothimba phantsi kwegunyabantu lezotshutshiso bathimbe iminyobo yeemoto ekudidi oluphezulu zosomashishini ogamalakhe lisematheni ngebholo leAsbestos eFreystata uEdwin Sodi nezidliwe kundlunkulu wenkanpani kaSodi iBlackhead Consulting eBryanston eRhawutini namhlanje. Labantu bamathenda bayidla imali kunenqwaba ye-fraud lento ye-tendering system. Uthola ukuthi ngisho impahla bekade ishibhile kodwa ibhizinisi izoyithenga imali enkulu ngenxa ukuthi abafuna ukuyithengela bona direct, bafuna ukuyithenga through i-tendering system. Hawks, umsebenzi wenu siyamncoma madoda. Kuyabonakala nyani i-corruption nifuna iphele nyani. Kodwa ke sicela nibambe la madoda makhulu madoda. Sifuna ke nithi nca la madoda sawuthi ukuze sixole nibambe la madoda makhulu bafuni. Sifuna la makhulu kanye bangqontsonqa madoda. Sifuna umpondo zihlanjiwe. Kuhle kakhulu okwenziwe iNPA futhi ufuna uphandwa into ba kwezimali ezilahleka kangaka kwezinkampani bezithi zazawunantsika inantsika Asbestos into ba naye uyabandakanyeka musu kulonto leyo. Uyithatha le mali ngako uthenga imoto ezidurayo. Hayi msasazi bafuna itrongo abantu abijele le bayifunayo ayikho enye indlela. Hayi mina umsakazi ngithi labantu ababandakanyeka enkohlakalweni kumele bagwetshwe kanzima bangatholi imabhayili futhi badlelwe nempahla ngoba inkohlakalo idlala la eSouth Africa. Abantu bakithi bayahlupheka kodwa kusanabantu abayicabangela bona kodwa abafuna ukuyicedisa kakhulukazi amathenda nomasipala ludla kubi kakhulu inkohlakalo. Sicela ukuthi uhulumeni ayingenelele. Umsakazi kuyacaca ukuthi le mali le kwakufanele kufaka ngayo iAsbestos le tender le eyadla izigidi le mali kushuthi yathathwa nje kwathenga lezi imoto zikanokusho. So umama Hawks eyishaqile lezo imoto ukahle kakhulu leze kahle ithimba leli eliqoqa impahla yabakhwabanisi ukuthi alibuthe zonke imoto libuthe nemizi yonke into esho izitya zokudlela kuba abantu abakhwabanisa sebavotela abakhwabanise badle bodwa. Nosopolitiki nabo baphucwe lezi zinto zabo abayithenga ngemali ye-corruption.